Итледа эмираста раараб жубуго шале жубуго дица рак алшозе хабила цоги нухаша Абу Бакр радиаллаху анху еуканаха аварагас хаду бишун вотқизе кулевчуи дитле эдингу ротқи захира бискула аварагаси алейхиссалам ротқирал адамазегиха Абу Бакр Умар Усман Али хезул тартиб алды бачана цинге егуго анцку асхаб жал ажанашул жалер рохел бицарал цоги асхаб забез кинна зигу ротқи итлет захира бискула Тони части рихин один ди цожо раун рихун один жал цоцуруго шиит хазулги цоги қул қосарал қоқаби сек табазулха цоцу чайжедегут асвишула масала али ғозд асвишана Абу Бакр Умар узгол цинге Усманги кинал грихана цинге хаску умул муъминуна муъмин забазул эбел Айша радиаллаху анха цинге руча базул жи хирияни цартарай цинге хелде хун ротқуши шазабун хелдет адбухтанал солуго хелдашун қол куфрелде кола халағаб раилашун халағаб ғоз наққеч ана атверга табуна ротқи асхаб забазде аврага сурча базде цоя асишан масал ғусул ғоз асбишана цуху Фатима ғой ғусул наслуги жедерин абуна Алиги худ аршин чаазды ғоз инкар кул хелдашун қол кафурал руго рафиди талин абул ғоздаха